n'ibintu ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ariko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Uze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Uze uri gushaka umuti nawe? Nuwiki uri gushaka? Yego muvari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Bimeze bite ko muri kunkamira? Ntonje nkunda umuntu. Oya ntago njye mbikunda. Oya humura ntacyo. Oya ntago njye nkunda umuntu uza kunkamira mu soko. Niko madamu uri gushaka ntuza ari kumukoze. Umuti wiki? Wo gucuruza. Cyamaye gatatu. None se ntusanzwe ucuruza? Sigaje abantu batanu bonyine gusanga leta mfunga ubundi nkabaka. Ariko baho ubuntu se? No ubuntu. Amafaranga muri amafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaje kubuntu. Ntago wabura umutubuzi na mutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bizi. Ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye. Hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba wayakizemo wowe. Nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. Kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bashaka abana b'Abanyarwanda n'abana. Kubera iki abenshi twabonaga ubaha imiti nta mafaranga? Nukuvuga ngiye nguha umuti ukishura amafaranga igiciro cy'ijana cyonyine gusa. Umuti afite nguhereza umuti ukazishura ruko wamajije gukira. Yego. Nta wakwambura? Ntago unyambura wanyambura gute nagukirije bugira urambiye uti umuntu yaranyambuye ngishuza amafaranga ngendera yakwishuza amajije kuyabona uranyambuye. Cugende yishura. Ntabwo ndiho niyumvisha ukuntu abantu baguhururira. Ubwo wowe nta kwishakira ibintu bashirira mu mwese. Niko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Umuti w'ikima? Wo kugira ngo mbone umugabo. Urashaka umugabo nawe? Bwite. None se ubu wizeye ko uyu muganga ari buguha umuti? Ndabyizeye. Asanzwe agenda muri ino soko? Ni rimwe na rimwe. Cyamaye nka data. Uze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Ntabwo weza? None se ufite icyizere kuri biri bugende neza? Urashaka ikintu muhereza mu muti? Iki Wakwibinka yawe yagenda ako kanya gahita yigarura. Yego se nguyu se. Waje kugura umuti nawe? Naje kugura umuti. Naho nezaga. Ufatira iyo shusho shanu. Barabyaburaga. Cyamaye nka data. Buretse gato ndavugana n'uyu muganga nyuma baza amenye bano baturage. Uze uri gushaka umuti nawe? Cyamaye nka data. Nuwiki uri gushaka? Nago yadusobanuriye. Barakwabuye uracuza ntibigende icyo gihe uraza icyo gihe ntongwereza uyu muti ukajya kuwukoresha. Barakuroza amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani cugiraza nkagufasha. Yego muvari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Genda umuganga ndumuvuzi gakondo. Mvura zangwara zananiranye. Mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani n'ibindi. Hari ikibazo ufite uraza ukambaza nkagusobanurira. Ko ari ugiye kutwirukana byari bigeze. Impamvu mbirukana n'umuntu uzuntungu yaza kunsakuriza mu soko ambwira ngo humura ntabwo tugusakuriza. Yego. Nemwifuza iki? Oya komeza ubanze ugurishe nibariza abaturage. Niko mukecuru gushaka umuti. None yawuguhaye se? Ntabwo yari yawuma. Ko mbona ari kuvuga nabi. Ndabizi si none Niko madamu uri gushaka ntuza ari kumukoze. Umuti wiki? Wo gucuruza. Cyamaye gatatu. None se ntusanzwe ucuruza? Ndacuruza. None ntabwo bigenda se? Oya. Ndashaka gufasha abantu basigaye. Bimeze bite waje gushaka? Ndarakadadara. Niko uri gushaka iki mwana? Ntabwo. Mbona mwirukanka se bimeze bite? Sigaje abantu batanu bonyine gusanga leta mfunga ubundi nkabaka. Ariko baho ubuntu se? No ubuntu. Amafaranga muri amafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaje kubuntu. Nukuvuga ngo hano uyu muti uragenda ukawukoresha mu murima wawe. Barakwibye ibintu byawe biragaruka. Barakuroze uwo muti bino birozi byo mu mavi ujye ubona baruga mu mavi hano. Uragenda ugafata uwo muti ukawutwika
n'uwo ngushiriyemo wamara kuwutwika ukisiga hahandi ubabara, ibyo birozi biragenda. Umukobwa wabuze umugabo rero uyu muti urawufata ukavanga n'amata y'inshushu n'umuhati, utwara imirongo ya telefone, wamara kubona umugabo ukamuhamagara uti mugana nabonye umugabo ndashaka kumfasha nkwishure ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo. Iyo bakwibye rero nta nicyo yego. Ikindi mujye mutandukanya ubuntu ibintu, hari gihe bavanga umuntu ngo bamuroza inyatsi, ukavanga bandoza inyatsi ngo ndahinga sineze, warangiza ndashuza ntibigende kigenda gufasha. Hari abagabo n'abagore barabagwana mu ngo kubera bya bintu babateze kera, baraterekeraga mu miryango ya kera, baraterekeraga bamara guterekera bakabateza ibintu bitanya binyi, hauroza bitakayana kera bakoreshaga, bamara kubuguteza ubundi rugo rwawe rugasenyuka. Ico gihe rero uraza nkagufasha, ndamanza nkareba siko barakuroze namba ntibakuroze. Iyo